ni umusizi, ni umuganga, atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo wamenya kuri Letine ugiye gukora ubukwe na Prosper Nkomezi. Umuhanzi uri mu bakomeye mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, Prosper Nkomezi yatangaje ku mugaragaro ko ari mu myiteguro yo kurushinga n'umukunzi we Letine Nkurunziza, uzwi mu busizi ku izina rya Letine Mfurakazi. Ni nyuma y'uko amwambitse impeta y'urukundo. Amakuru yizewe Jabulan TV yabonye avuga ko bombi bazakora ubukwe mu mpera za Werurwe 2026, aho bazahamya isezerano ryabo imbere y'Imana n'abantu nyuma y'imyaka ishize bari mu rugendo rw'urukundo rwabagejeje ku cyemezo cyo kubaka umuryango. Mu ijoro ryo kuwa kabiri tariki ya 13 Mutarama 2026, Prosper Nkomezi yifashishije konti ya Instagram asangiza abakunzi amafoto agaragaza uyu mukobwa yamaze guhitamo, agaragaza ko ari we uhuje n'ibyifuzo yari yarahaye Imana. Mu butumwa bwe Nkomezi yagize ati, umutima wanjye waguhisemo, n'ijuru rirabyemeza, ndawukunda uyu munsi, ejo n'iteka ryose. Aya magambo yagaragaje ko uru rukundo afitiye Letine arufata nk'uruyobowe n'Imana, atari amahitamo ashingiye ku marangamutima gusa, ahubwo ari icyemezo cyemejwe n'Imana, kandi ko urukundo rwabo ari urudahinduka. Letine Nkurunziza ufite imyaka 23 y'amavuko, ni umusizikazi utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wiyemeje gukoresha impano ye mu gutabariza abarengana, by'umwihariko abanyamurenge bakomeje guhura n'ihohoterwa no kuvutswa uburenganzira bwabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mukobwa ukomoka mu muryango wa Nkurunziza wa Eliya wa Birengo wa Ruvubika wa Serutende wa Rutogogo, akaba ari umugunga wo mu nzu ya Rukuzangabo. Amaze imyaka 6 mu busizi kuko yatangiye uru rugendo muri 2019, aho yagaragaje ko ubusizi bwe bufite intego irenze imyidagaduro, ahubwo bugamije kuba ijwi ry'abatagira kivugira. Igisigo cya mbere Letine yashyize kuri chaîne ya YouTube